Moi wa social programs ki ya wa mo ya tanga pela seno me ya o amohelang medicine ha re tsile matla ya super ste mo ya ona a tla ha nyane ke ena wa ka metla se iso Joseph Mpulle Mudi me ke ena motho le motona ke nana go bana ka jeno me mo ya ta nya ke o amohela ka jeno ka sona ka jeno me ke mo ka jeno na go fitela go pora ona le sa pele tena la mo fela a sonya ka jeno empa ha ke ra ba ka ao ke ga go bang a go dira ka tsaka empa ha o le jalo ra tsa modimo ke ra ono tswela pele pele ka thomo ge fuwe ge le batlang ka ba hae mme mo ya ka tanya ka o jalo fe ha ke ntse ke kopa hore he o share taba tsena e metswalle ya hao wa meme wa botsa hore re teng kgasong ka jeno ya kopa hle mo ya ka tanya hore bona fela hore he o tla ba fa dinki ya ka jeno me ba bo ente ba tsena le bona e le hore ha tse di kera hle bohle re tle re ila wa molemo go ba maotong a Jesu Kriste mme mo ya ka tanya ke kopa go sae hole ke bontshe fela ka jeno re shebisa le gospel prayer e ka gona ke etse mesebetsi e sala motshega ka gona ke etse mesebetsi e sala motshega mme ke tlhoso mo ya ka tanya ke kopa ka je go shebisana mme mangwalo ha ka thusa hore ke fitele go isa sona mme bohle kaofela go hlobo re teng ke bana motho monna bona ta bena ya re ama jwang mme se re kopela tshwarelo hle ga bona a shia ba tsa sematla go mo mo teng empa ya tshepa hore bona tsana ka fitla ka mara modimo a hlophile ka teng mme mo ya ka tanya go mo tsona le tlhapelo e tlalang mme he re tsa go tswela pele ka taba tsa gajeno tate modimo ya mataohle tata gona ya malodimo e teng bo teng mo ga tata gona ka jeno ba tla tsa go gona modimo o mo teng ka jeno pele ba ka jeno mme ntate ge teng ge kopa tata isha tata gona mo tsona ba go lata gona nke sebaka go fana ka ditaba le mongwa modimo la wa modimo mme bohle ba tla bona ka jeno re rona sa ntshinya te modimo thusa bohle hore re tle go lokele mme re thusa hore o thusa batho re tle go tlhopha dimelo tsa batho hore di lokele go mola wa modimo mme a ranta re batlang go feta gona go mo ya ho ntate ge phethe kwa lefatsheng ba ta gona go gomme go bohle ro sebetsa lefatsheng mona e se dira fatshe ka bo ba tsamanta empa go gomme go bohle go feta feta go di tsona ntate mme a go thusa hore go sebetsa ta gona e sala motshega ntate wa ta la bosiu ya ta mo ngwana motho a ke go sebetsa teng mme go pata ka tata tata rona lona ka jeno ka ka sa tanga go ya gala bona amen mme mo ya ka tanya a se ka petsualo ke go ba fela go nkete mana ona pele yeo mohlomong ile ya suneta go sa ka jeno yona e tla go Johanne gaolo ke ya bogobong temana ke ya bone mme mo ya ka tanya wa so se programs jole ka gore ke temana ke dipitse ka mokgwa o o tla go di bona e le gore ka ha bela ke kgona go tsena go ngwana temana tsena mo no go tla gona mona jwa o tompo gona di bona go di gopole e tlere le mo le mo mo to gona ipalla le ka e le go tsa bona ka metla yo bibele ena molaetsa bona o go fana ka ona sa gona ba te modimo mme wena o ke re ka hlola mo mo ya ka tha gona ba tsena le sheba ngora ngora a sha ngora halla ka bothe e le gore ta go dumela ka bodi han o tswa ga wa taba tsa bona go a do Johanne ga o ja bo go te bana ke a bone ya ka tha mme tsa e bala ha se re fuma e ka gona ke etse mesebetsi ya nthumileng letsatsi le so di ke bosiu bo ya tla bo motho a se tswang go sebetsa jona ka jona bona Jesu Kriste ona ga ba ditaba tse thata go romana so ba go twa ba ra mo sa bona ntate gabi o ge yona leo ha bone ka jeng o foufetse
ho sitilwe mang ke yena kapa ke batswadi ba yena. Jesu Kriste ya rata ha ka ba mono ha o jwane na ene ke bana ba go mona o Jesu ho te Jesu a araba a ha o ska ha wa sitwa ena ene batswadi ba hae empa e le hore mesebetsi ya Modimo e bonahatswe ka yena. Tabena e go gona e go lapa lena ya ka go ngwana ya batho go tswa Jesu Kriste matshwenyeho ohle a re hlaelang bohloko bohle bo re hlaelang bo hlaela hore mesebetsi ya Modimo e bonahatswe ka go di bua tjena mohala banna le basadi ba fitileng matshwenyeho a makatsang ao ba ba ona ka le utlwisa hore they can't take it anymore ha bana kgona ho feta moo. Empa re bua tjena ke banna le basadi ba tsitsitseng tumelo ya Modimo. Modimo a ile ba tshehetsa a ba boloka. Re bua tjena bana ma ha bona ba ha bona ba tsitsitse ba phela jwalo ka motho e mong le mong wa fela Modimo a ile iponahatsa maphelong a bona. Ba bang ke bana ba ile ba shwa ba bona ba bana ba tsetswa ba tseba ba tseba bona ba ene ba silele pele ba lemoa ya ho le jwalo. Modimo a bontsha mesebetsi ya hae maphelong a bona. Jwale re batho bana ena ya bone mo Kriste a re e ka kgona ke etse mesebetsi ya ntumileng mme ka mesebetsi ya motho a mo rubileng e le ho fodisa bana ba fofetseng e le ho lokolla mabuya ka tehana ba letlamong e le mabuya ka ho tshedisa ba nyahameng e leng ho matlafatsa bane ba fokolang. Le Kriste hore e sa motshehare a sa o di mona e sa kgona ho sebetsa e ka kgona he ke le mosebetsi ya ntho o tswa e teng bona nna le wena mo ya batlang ka jeno na e tsa mosebetsi yo re mo miliyona me potso e teng bona mosebetsi o wena o nna re ifueng ke efe nna na ga etsa na ka ba re shebile o shebile se batho ba bang bile ka ba hlola ka bona ba etsa ka ba etseng ka sa shebena gona na re etsa na wan ha re le bitsi ka mosebetsi o go gomilweng mo ya gatang ha o mo haholo o re shebe mesebetsi ya batho ba bana ba etsang ba fokola ka yobane re phathahane ka mesebetsi yao eo re gomilweng. Kriste o ile a phathahana mme ha o sheba history mona ka o ruta hore ka 1830 ya 1833 Kriste e le gona a ithumetsang mosebetsing wa mona Modimo a le mo di 30 of 33 3 years e le mo ya ka tehang ile tsa phapang ke kgolo kgasong ya lentswe la Modimo ya tsa phapang ye kgolo go ame maphelo a batho ba bangata lefatsheng. Mme ge a dumela he ka jeno Kriste o na o kwisisa pelong ya hae hore nako ha e kae o re ke la sebetse ya e fuweng. Ke bua tjena mo ya ratehang Basotho maobane ba ne ba fa banna le basadi thomo ba fa mosebetsi o ka lokelang ho phetha in 5 years go tloha tjena go tswa e teng bona ba le hlano tse Basotho ba file bana ba sa sebetsa mosebetsi o ba lo phetha ana ba tlo phetha na ka ba tlo bona bana le basadi ba le busy ka phasa tsa bona ba le busy ka tsana tsa bona ba sa natse bophelo
ho tlokotsing ba Basotho na ba sa natse naha ena e putswa ya moshweshwe e ka nna ya mmetswa ke naha tse ding ha re sheba mokgwa o moruo wa teng o tsamaya ka teng na banna ba tla lemoha hore ba le mosebetsi na e sala motshehare na bana bosiu be a tla ka mora 5 years 5 years a fela ho fihla lefi o tla ba utlwa ba ntse ba re bona ha re fuwe menyetla kala ka seo mosebetsi ke nyeo ba sitile ho focusa thomo ya ba e fuweng ho tseba bisa ba ikutla bona thomo ya e fuweng in 5 years bana ba yeso basadi ba yeso ke a le eletsa ka jeno hore e ka kgona le tse mosebetsi wo le o fuwe Basotho e sa le motshehare ba teng baruti ba Modimo a ba fileng monyetla wa ho sebetsa banna le basadi bana batjha le kaofela ebe motho o bisi ka ona yana ha o fuwe kereke efeng o fuwe efeng o fuwe bakeng sefeng ha o bakeng sefeng bakeng sa hohle mo a teng a tseba hore o fuwe mosebetsi e ka kgona a etse mosebetsi o ya mo fuwileng e sale motshehare Wamini motshehare wa hao ke ha o ntso phetse hantle letshehare la hao ke ha o ntso matla a etsa mosebetsi motshehare wa hao ke ha o ntso le nako ya go etsa mosebetsi empa bosiu bo ya tla o ka kgona o ke a kgona ka leke le bosiu bo ke ha nako ya hao e fedile ke ha kontraka e fedile mo sebetsang teng bosiu ba hao ke ha o shwele o sa phela bosiu ba hao ke ha o sa kgone o so kula o go kgona go etsa mosebetsi o ha ke ha bosiu o so fihlile bosiu ba hao ke ha o sa kgone ho etsa letho motho o sa matla a e nka kwena ke bua le wena mme ke bua le ntate ke bua le motjha ke bua le ngwana sekolo a fuwe mosebetsi a lokela ho etsa mosebetsi oo e sa le nako e sa le motshehare hobaneng bosiu bo ya tla o ke a kgona ho sebetsa ha ngwana sekolo bosiu ba bo fela ba nna go ile go di ka dikwana go tswa ka dikwana di tswa o entse eng have you achieved now o fihleng seo o lokela ho se fihlela na o pasitse na ha le ngwana sekolo ha o le mosebetsi le wena o fuwe nako e itseng ya go sebetse na mo teng na wa sebetsa na ha o sheba diketso 1726 diketso 1726 mono ketso kgolo ke ya 17 le ya 26 mo ya ka thehang yona e tla ba ya tjena e re o entse mefuta yohle ya batho ka madi a le mang o aha sebakeng sa lefatshe lohle o laetse mehla e laetsweng ka ona le meedi ya ho aha ho bona o ha bona tabela mo ya ka thehang e re ho nne wena nako e fedile eo re tla iphumana re sa etse mosebetsi hobane o re nna tlaolaka ha ke mosweu ka hoo ha ke tshwane le batho ba maholo ka hoo ha ke kgone ho nahana ka mokgwa nahana ka teng taba eno is a curse ke thohako eo re iphang yona Modimo o re entse ka madi a le mang a re etsa hore re dite dibakeng ka ho fapana lefatsheng ka ho fapana empa bona ha ba batla ba botswa ba ho re ba ka mosebetsi ya o romilweng
ha batla ho hisitlehe ho batho ba itshwadeitseng ebe tsona tse tsa mosebetsi ba ke sa rona ebe jwale ha re tloha mo re tlo lla ka hore na rona ha re etse ha re nang rona ha re nang ba re etse ha re etsang. Yes, Lesotho ke bua ka jeno ne le ke ka dilemo tse 56 di ipusa o tswe teng wa Basotho ho na Basotho le ke di ipusa le ka le tjena na Lesotho o naha ya kgona ho iphepa na Lesotho o naha ya kgona ho ipusa na Lesotho o naha ya kgona ho laola ditaba tsa teng na kapa o zo phela hentse dina kana matla ge Lesotho kana matla ge la Afrika Borwa kana matla ge le Botswana kana matla ge na efe kapa efe ho etsa sohle se modimo a re fileng sona thumo e mo re fuwe ka e kgona ye pheta ha fela ge tsaba misma ikutlwa go ibe ge dumela ho modimo ke yena re beileng mona mo re teng a o beileng hohle mo teng le go baneng batho ge tletse ho komako ge tletse ho nna gere ona go bana ho ya re mona ho ja nako eo e re ke la fela mosofaiso e ke la fela mo ya ka tao Sermons o taba eno e fihla mo re tla emise ge nahane mme ge nke thumo ya rona ye modimo a re fileng yona ge ke mosebetsi o go fueng go etse ha e wa se tswa modimo e ha se ka matlamo a maholo batho ba pholowe batho ba tsene nnete ya modimo ha e ba kgema pholowe a se ba ya hao taba ha go phela bona botsa ha se le tswa modimo ha e mosebetsi wa hao go go laola ditaba tsa setšhaba di laola ka nnete yohle ka matla ohle ha ka ta mo o tswa ke ditaba go tsamaya o wena mosebetsi wa hao bele batho ba teng ba etsa mosebetsi o bona ba etsa mosebetsi ba hitile mo o kgona jwang ho lema timo o shebile moraona o kgona jwang mosebetsi o kgona jwang mo ya ka tema ba susana program o kgona ba mosebetsa o hitile morao Basotho ba tseba hore ya sebetsang jwalo ge sure o tlo ema dibanka tabena ke mona etsa hore bana ba eso ba sa ba eso bao Basotho ba tshepetseng dina tsa ba tshepetseng go laola taba tsa bona tsa naha tsa bo emisang ho ya tlamorao emisa go komako shebampe etsa ntsela etsa megalo e hlakileng ya ona di fitela tsholo jwang e fitela katleho jwang wena mo utia mo tshao ke ke mo fuwe etsa megalo ya hao hlwela khomile bona mo ruta fitela o itse sebetsa e sala motshia ha o tlo khomela wa o koma koma jwalo na weta wo tla wotla ena tla ikwahlaya o so ke la paka o ya ha o wa tla go bele e mo tlo khuta go khetha go be ya mono fela o so bona gore o tla place le ile e le pele e ke ya mela ho ha waneng o ya maemong a o etsang a o hlapolle a o etsa hore be ha o kgona mosebetsi o humilweng e ka kgona ge le mosebetsi yeo re humileng o ya ka tha e sala motshehare ha o sheba tselo kgolo ya 14 mo ntwana 13 tselo kgolo ya 14 ntwana 13 Johanne moseludi mono wa ta ba e bontshwa mono 14 ntwana 13 yona ya nna yere ya ba di utlwa le ntse le tswang le hodimo le re honna mo o tloga ba fuwa ba shela moreneng o tloga jwang moya o goba ba ya phumana mesebetsing ya bona wa mesebetsi ya bona e tla ba latela mesebetsi ya bona ya ba latela mo ya latela ya bo se ha emisa o thetsa ha emisa o thetsa go modimo ha se modimo a shwa mesebetsi ya bona
ke modimo fela a ema tumelo fela ga o dumetse na bona wena tabelo ke thuto ya Satana mesebetsi ya bona e tla ga latela o ntse etsa hohle mo teng mo ya gatela nna thoya modimo thomo ya mora modimo na wa ya phethana hohle mo teng na wa sebetsa la mo ya gatela ka bo patang ho go supa mane le mane hape ra go e ka gona hle o etse mosebetsi wa ya go gomileng e sa nang tsia a ke tsa go mo ka e mo o mo ofising ya prime minister e go mo ofising ya e ba commissioner of police e mo o mo go president of Regate e mo o mo president ya Haiti e mo o commander of Amasole e mo o mo go e be mme e be ntate e mo go mo be tishere e mo e nga hohle mo teng mo ya gatela na I would different now the mosebetsi na wana go yana ya ye tla ga ha tsela ba sa fa sa mosebetsi ana go e fitla e wotla e tla o tla go mosebetsi na ka botšhe mo ya gatela le ke sia tshwara bana 14 mona mana taba tse buang mo tse bohlokwa go le ke sia 12 mana 14 a bena ba Satana ka thetse ka hore mesebetsi ha na le modimo ena tse yes wa tseba hore hlile ba bangata ba rona hlile ga batla ba batho ba buang fela ebe ha re itse le ke sia 12 mana ke ya 14 yona ere o bana modimo o sa tla isa mesebetsi yohle ka hlolo le tse patleng ka ofela ha ile tse ntle ha ile tse mpe mo ya ratang ba ba bisi le pa ho no se patleng a bisi a ho bua tsena bana ba bisi a holo gona ba tlo etsang o thibela re sotho go tswela pele a bisi a ho ka me tsa e sila a bana yetsa pepeleng ba tema bisi go ga ka efa ya modimo go tswela pele fa tshopa ba bisi ba hloka gona ba tlo etsang go hlapolla nnete ya modimo go batho ba modimo ba amoele sabata ena ya bona ya lefo e letsatsi la pele bene ba bisi ra mesebetsi ya bona yo ba etsa lefifimang ka ntle ka mona ba bona ile batho ba nnete batho ba buang nnete ya modimo ka ho hloma hohle ra lefifimang ba bisi mo ya gathela jone so le ke sa shomona mogana ba Solomon mona mo ba kenya ke se mona o ga tsohle mesebetsi yohle e tla ka hloka o tswa bona mo ya gathela ke mesebetsi fe ya hao wa ta modimo se ka hloka na o proud ka mesebetsi o ntse e tsana na mesebetsi e etsang o utlwa hore ke yona mesebetsi o ntate mo di ba go metsena ka ka ke mesebetsi ya o senyana o bisiwa se hohle mo te mo feng thomo wa se o shebile fela hore ha wena le bantu ya hao ba ka pholwa fine ka ba o sheba o shebile pholo ya motho e mong le mong na e ka gona o phethe mosebetsi o humilweng ka nako e fuweng ska na go tsamana na botsa wena ha e se o pele go motšhala go tsaemo nako e fuweng ha go a fela ka nako e fuweng e re bona yes you can stand for the test o ka emela tse go jwa ka hlole jwa gobane o ile wa sebetsa ka boithusetso bohle o sa ya tsa mogao temeng eo e fuweng
o yeso ka sa nka bolo wa le sa se fanang ka di hola di fa ke de ta bo ka man tu mo mo e ke o da sa sa mo thale ma bona o kana ma jwang go hitlile mo bona ye tsole le o le mo homeng ye o ka be le hitlile mo ga ye ba se go ta bo ta hitlile ye ga ya bontsha ka lo mano e hlile lo ma bang o pa mo ya ta nya ke tsa go ketela pela enta no pa khasa ga je Jakobo ga lo jape Jakobo la semente incha ka se go James ga lo jape le mono mete ke ke twa ile mo fera ya pe ni chu Jakobo ga lo ya pele de ke pie twa ile mo fera ya ni chu me ha se re fumane mo ya ga ta sa ba ere e ba e baleng e se pa utlwi fela ba ithetsa e mo ya ga ta ka ithetsa he a bua mona ona nka etsa hona nka etsa hwana nka etsa hona nka etsa hwana fela o se etsa ke mathata ba teng mona ba batla go fa maemo ke ba bise fela ona ba bua e ha o botsa wa yentse o yentse nothing ha o fa yentse hele ntho e bua mona go ha ba go tlile go ga hetsa 1 2 3 ha ba ntho e yentse ha ba le suthu ka pholoso go etsa 1 2 3 ha ke etseng jwa e se be ka fela ga meeting go plan go ga heta hona ga ke re go ga heta hona ga mo se ba tswetse mo go ga how implementation mo ge bang magalo tshebetso ke mana ba fe ta de mo ba ga ho he aga bolo ke hle ba bua ga ta hoy he de mosebetsi ya go mile e sa mo sia na le ta go mo jima ai bo mo sa ta secret ai bo mo modimo mo sebetsi ai bo mo sa ba so mo sebetsi ai bo sa sana ha e ho tle mo teng ya ga ta sebetsa ka matla ohle o modimo o file mo obane eklesia wa bontsha la se ke ya kwa mama mo ya ta ya ta bana ke iphete ile o bana e utlwe gore ge utlwe gore ge be re utlwelle re utlwisise gore se na ha e ka eklesia mai e bona thene mo ere tsohle tse ka fihlela ke tsona hao hore di ka sebetswa mo ya ka o di etse ka matla ha ohle o ba re ntaolong ya bapa mo o yang teng ha o sana le mosebetsi ha le morero kapa tsebo kapa bohlale mo ya ka phela la pattern lena ka mo solo mona hore so ke ba se fa se bona o la sa pele mo yang teng ha ona hlole ka tla batho ba se mo ba hore mo ba ga ana hlole go tla mo tswetsa ka sana ha ya e fa se mo ana ho ka ntho tlo yetsa e no ye mo le mo fulo thomo ya ha o tla nela ba mosebetsi ya bona o se ba mosebetsi ya bona o mo sheba mosebetsi ya bona ye se mosebetsi ya bona ba posola ba mosebetsi ya bona ke na ka bona na jalo ga ena mosebetsi ya bona ha re tswela go nna re koma go ba tla phela ntho eo se ya go mwa o ke ga ena mosebetsi o go ngule ile mosebetsi ya bona hore lefatshe le a pholo lefatshe la pholo se fela ka gore ga ba tsela modimo le pholo sa ka mesebetsi e melemo e re ga etse ge bona gore mesebetsi ya thewa batho ha be mashogo batho ha be dingoswa ba batla mesebetsi ga e thea ha motho o ka tswa strate mane a tswele botswa o mo ise mosebetsing o modimo a o go bile go etswa o phela
mabila ka tang le buya ka tang social programs ke go pasha ka thapelo o mo gona ga sona fatse me ya ga thusa go le ka tse papaneng ke shela go blo gona na ntse ge tsampele pele ke le ke go ge tsela e ntšha ya gona ga e tsang go ge phetha thomo ena re fueng e sala mothya pele ya go se ona bo se bona ba ya tla go ngwana motho a se tla eng ka go e mo ya ka tang ba ka tsape re modimo ta ta kale bo tena te ka re ntsona ta gona ga jeno ta ta kale bo ka tso go fiana ta gona ga jeno go ga go thusa gore ge ke ga phagame ge le mosebetsi o ntate o go bileng ona go hle mo re teng tate wa ma wa ntse ba tshela wa ntse wa ntse wa pastora wa ntse wa ntse wa mageri wa ntse wa ntse ba busi tate sekgo ba ma ntse di tate ba hasudi tate gona ka go hohle mo da ra ga le teng re thusa gore ge mosebetsi ya gona e sala mosia tate wa sala matla ge sala bohlale ge sala sephio tate wa le tjantjello yo tate wa go thusa tle tate wa sa go ba go tshwarele be wa dona ga feila go tla mosebetsi ya gona e sala mosia e ba dona ga da ba ntse re phela o se go phela monyata o mong hape o ta gona go lokisa mo ntate mme a tle ga mallepele ka wa dona ga e ba etse ba le ntse lawa ge se fa ba utlwa lona bile ka wa ta ba ba ithetsa ga ta ga o bua ta tse monate e ba ba feila go etsa sena ba etse dona ga o hele ge ba bua ba social programs mme a te se gape ta gona gore ba le bohle ba ta ba gaso ta gona gore ta gona sa ba fa mosebetsi wa fa tshetso ga nte modimo wa fa bohlala ta gona le ba ba etse mosebetsi ona wa ta gona e fa ge de finyella bana ba hao nate e fa sa ga o phara ta gona sa tsana motshia be ya le dia bo si a puma o feta ga mo ga puma ngata ta gona ala di gaso tsa ka fera di para wa ta di pele shaola ga ntate ta gona go thusa gore tete wa tege e fete e sa le gona jwa te modimo mme ta se rapela bohle ba bula gona jwa ta gona fela ta gona sa ta go ba ame ka mata wa ta ga fodisa ta bohle ta gona ba nyahame na jwale ke o phewa ba ba se ta gona hla ta gona a go sinya ta gona hla wa susa te modimo ona ta gona bohle ba tshwetsa re fa ta gona motho mona ta gona sa te fete ta gona ba tshidise ya ma tshiso wa te modimo ta gona ga le boa ka gaso ga jwa ta gona mme ta go pa go boloke bohle o tla ta go para hape ta gona e ka ba gaso e tla ta gona ka pa go mo te modimo a ke se mana ga gape amen mi ya ta hle re wi da holo ya ga tsora ya ga tsora ka mo ya tsona hle bitso la mo iposo sama programs ke o le bohe wa ngwana ka jeno mme a ke le bohe mo ifo wa ena gaso ena da thapelo wa le tete mo kwena ile bohe tate kwatla wa molifi o fukeng ye motona ile bo hape wena tate moribe wa thapa motlokwa ka sebe me na yana a o fa gaso ga jeno ke yana seiso wa mopuditi wa mpholle motlo ka sebe mme ka o shwara hlambu ya ka tanhle modimo a mpolokela wena o fitla go kopana hape ga se etlang ha e be khotso